Dva drveta. Jovan Mijušković. U gradu Jerihonu živio je carinik Zahej. Posao carinika dobio je otkupom prava od Rimljana koji nisu htjeli da ubiraju ništa od Jevreja, pa ni porez. Tako da je Zahej imao zakonito pravo da naplaćuje porez svojim sunarodnicima. Ali u to svoje pravo on je zloupotrebio i određivao je sam nezakonitu stopu poreza po njegovom viđenju. Pritom je zadržavao za sebe određeni deo novca. Zahej je bio jako pohlepan i uvijek je želio više od onog što mu je potrebno. Želja za novcem bila mu je osnovni životni cilj. Jednog dana imao je veliko životno iskustvo. Čitajmo biblijski izveštaj o tom događaju. Isus je ušao u Jerihon i prolazio gradom. Tamo je bio jedan čovjek koji se zvao Zahej. On je bio glavni poreznik i bio je bogat. Želio je da vidi Isusa, ali nije mogao od naroda jer je bio niskog rasta. Zato je otrčao napred i popeo se na divlju smokvu da ga vidi, jer je trebalo da prođe tim putem. Kada je Isus stigao na to mesto, pogledao je gore i rekao: Zaheju, siđi brzo, jer danas trebam da budem gost u tvojoj kući. I on je brzo sišao i radosno ga ugostio. A svi su to vidjeli, gunđali su govoreći: svratio je kod čoveka koji je grešnik. Zahej je ustao i rekao Gospodu: evo Gospode, pola svoje imovine dajem siromasima i svima koje sam lažno optužio da bih iznudio novac vraćam četvorostruko. Na to mu Isus rekao: danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je ovo Avramov sin. Jer je sin čovječiji došao da traži i da spase što je izgubljeno. Luka 19 od 1 do 10. Zahejevo iskustvo možemo posmatrati u više duhovnih dimenzija. Zašto se Zahej nije mogao probiti kroz gomilu ljudi da bi video Isusa? Nije samo razlog što je bio nizak rastom. Postoji i drugi razlog, a to je što niko nije želio ni da ga vidi, pa time ni da mu dopusti da slobodno prođe do prvih redova da bi mogao vidjeti Isusa. Dakle, bio je jako omražen čovjek. On ne nalazi rješenje i penje se na drvo. Videći ga na drvo, Isus mu kaže: siđi brzo, jer danas trebam da budem gost u tvojoj kući. Zašto Isus bira da ode kući kao gost kod jednog grešnog čovjeka, a ne kod nekog uglednog? To je bio pravi šok za sve prisutne. Upravo se tu krije dobra vest evanđelja, jer Isus prima grešnike i kod njih ide kao gost. Zapazimo da Isus ne prolazi ravnodušno pored bilo kog grešnika i nikoga ne zapostavlja niti ostavlja. Za vreme susreta grešnog Zaheja sa Hristom desilo se čudo. Isus je uticao na ovog čovjeka i on se odjednom transformisao u jednog normalnog, velikodušnog čovjeka. Ovdje je suština: ko se god susretne na istinski način sa Bogom, ne ostaje isti. On doživi novorođenje, potpunu transformaciju. Pogledajmo sada nakon susreta sa Isusom kako Zahej velikodušno govori: Gospode, pola svoje imovine daću siromasima, a svima koje sam lažno optužio vratit ću četvorostruko. Neko može pomisliti da je Zahej dobio spasenje time što je dao pola svog imanja siromašnima i što je vratio dug dužnicima četvorostruko. Ali Zahej je primio spasenje onda kada je primio Hrista kao svog ličnog spasitelja. Može neko postaviti pitanje: pa zar ne treba da primi spasenje kad popravi svoje puteve i kad vrati ukradeno? Ne. Spasenje nije proces izvršavanja obaveza u nadoknadi onog što smo učinili. Spasenje je kad Hrista primimo kao svog ličnog spasitelja. I tad će Bog učiniti i da se dug vrati pravično i da drugima možemo pomoći. Mi svoj pogled moramo usmjeriti na Hrista. Naše ponašanje mora svedočiti da Hristos vlada iznutra i upravlja nama. Ako sam se susreo sa Bogom, da li sam i dalje pohlepan
ili sam se transformisao. Pogledajte drugu priču o 2 dužnika. 2 čoveka su bila dužna nekom zajmodavcu. Jedan mu je dugovao 500 dinara, a drugi 50. Kako nisu mogli da vrate dug, on je oprostio obojici. Dakle, koji će ga od njih više voleti? Simon odgovori: verovatno onaj kome je oprošteno više. Isus mu reče: ispravno si prosudio. Luka 7, od 41 do 43. Ako mi razumemo koliko je nama oprošteno, mi smo taj dužnik iz ove priče kojem je oprošten veliki dug. Da li ćemo ostati pohlepni? Kojim putem ćemo ići? Kad god svoj pogled udaljimo od onog ko nam je oprostio, u suštini sagrešili smo, bez obzira da li smo učinili grešna dela ili ne. Isus je rekao: isto tako, svako dobro drvo donosi dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove. Dobro drvo ne može doneti rđave plodove, ni rđavo drvo dobre plodove. Svako drvo koje ne donosi dobre plodove odseca se i baca u vatru. Matej 7, od 17 do 19. Trebamo posmatrati ova 2 drveta. Božji narod je upoređen sa dobrim drvetom, sa drvetom kraj reke koje rađa dobre plodove. Biblija kaže: on je, Božji narod, kao drvo posađeno kraj voda koje teku, koje plod svoj donosi u svoje vreme, kojemu lišće ne vene i sve što radi bit će uspešno. Psalam 1:3. Dakle, sva dobra drveta Bog je nazvao stabla pravde, koje je Gospod zasadio da pokažu njegovu slavu. Isaija 61:3. Kad Bog sadi drvo, on u zemlju stavlja seme i sam Bog se brine za rast. Bog uvek seje, a nikada ne sadi. Još je rekao: Božje carstvo je kao kad čovek baci seme na zemlju. I noću spava i danju ustaje, a seme niče i raste, a da on ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod, prvo stabljiku, zatim klas i na kraju puno zrno u klasu. Marko 4, od 26 do 28. Ovaj plod dobrog drveta predstavlja rodove duha, a to su ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, samosavlađivanje. Galatima 5, 22 i 23. Mnogi hrišćani imaju mnogo lišća, ali malo rodova. Takvo drvo pogrešno predstavlja Boga. Biblija to opisuje kroz sljedeću priču. Tada im je ispričao ovo poređenje. Jedan čovjek je u svome vinogradu imao zasađenu smokvu i došao je da traži plod na njoj, ali ga nije našao. I rekao je vinogradaru: evo, već 3 godine dolazim da tražim plod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Poseci je. Zašto da zbog nje zemlja stoji beskorisna? Luka 13, 6 i 7. Dakle, vinogradar se slaže da treba poseći, ali traži od vlasnika da ga ostavi još 1 godinu kako bi uz rad oko njega rodilo. Kako nije rodilo, vinogradar ga je sam posekao. Vlasnik i vinogradar u ovoj priči su Bog Otac i njegov sin, a smokva je crkva. Ona simulira religiju jer nema ploda i Hristos joj je objavio sud: ne bilo više ploda sa tebe do veka. Dragi prijatelju, ovo je ozbiljno Božje prokletstvo i time je crkva nestala, a ostalo je samo ime, beživotna forma jednog nekadašnjeg dobrog drveta koje ima samo lišće bez plodova. Zapazite sada važan detalj. Istog dana kada Isus prokleo smokvu, ušao je u hram i isterao trgovce iz hrama kao neznabošce i isprevrtao je stolove. Ova 2 slučaja se usko povezuju. Smokva simbolizuje hram. Dakle, Hristos ne nalazi rod ni na smokvi, ni u hramu i pokazuje svoj gnev. Sada moramo primetiti jedan drugi vrlo važan moment. Kada je Petar ukazao Isusu da je smokva nakon prokletstva usahnula, zapazite šta je Isus odgovorio: imajte veru Božju. Ovaj Hristov odgovor je suština. Hristos više ne govori o smokvi ili crkvi,
nego o veri Božji. On želi da vidi svoj duh u nama, a ne više religiju bez duha. Sada želi da vidi duhovnu crkvu, crkvu ostatka koja će imati duhovno izvorište koje je u Hristu. Dragi prijatelju, osloni se na Hrista u nama, a ne na religiju bez Hrista. Hristos je živio savršeno poslušnošću svome Ocu i postao primjer nama. Živio je verom u svoga Oca i silom svoga Oca oslanjajući se uvek na njega. To je primjer i pouka za nas. Ako se oslanjamo na Hrista, imat ćemo pobedu. Posvetimo izvesno vreme da svakodnevno razmišljamo o njemu i njegovoj ljubavi, proučavajući njegov život i njegovo raspeće. Razgovarajte sa njim i upoznaćete ga. I on će vas pozvati i posiniti vas za carstvo Božje. Slava našem Spasitelju i Gospodu Isusu Hristu. Amin.